Ano ng oras? 5:30 p.m. Napamili rin sa Baobao. Paingon sa Malibon. My people. Hi, Princess. My princess girl. My friends, oh, busy na kaon sa sana imong gikaon Kuya Nathan. Sleepy akong paper. Sleepy man akong paper. Oy. Sleepy man akong baby. Oy. Kanilarga. Hi, baby pepper. Hi, Natasha girl. My daughter. Sleepy ba akong anak? How about Kuya Nathan? Ha? Thank you. Oh, what's wrong, man? Sleepy ka?